дар ин дарс ман бо шумо ҳамаи калимаҳои бо wh сармешудагиро меомӯзам. яъне дар ин дарс шумо мефаҳмед ки инҳо чӣ тарҷума мешаванд, чанд маъно доранд, чӣ маъно доранд, дар аввали ҷумла бо чӣ мақсад меоянд ва дар байни ҷумла бо кадом маъно омада метавонанд. рафтем. салом забономузон, номам Сади ва ин Забономуз аст. Яке аз забономузони мо аз Facebook Сахидод Рустамов аз мо хоҳиш карданд ки оиди калимаҳои wh дар байни ҷумла истифода шуданашон як дарс ташкил кунем ва мо тасмим гирифтем ки ин дарс тамоман барои ҳамаи калимаҳои бо wh оғоз мешудагӣ бошад. What? дарси имрӯзаро барои соддафаҳм шуданаш мо ба се қисм ҷудо мекунем. яъне яким қисм мо ҳамаи ин калимаҳоро чӣ буданашонро, тарҷумаашонро дар забони тоҷикӣ меомӯзем, онҳо чӣ маъно доранд. дуюм, дар ҷумлаҳои саволӣ онҳо чӣ гуна истифода мешаванд. зеро дар забони англисӣ 4 типи саволгузорӣ аст ки яке аз онҳо махсус бо ана ҳамин калимаҳо аст, яъне special questions ки ҳамаи саволҳо бо wh саволҳо оғоз мешаванд. ва сеюм, дар ин дарс ҷои истифодаи онҳоро дар байни ҷумла мефаҳмем ки яъне дар аввал онҳо чӣ маъно доранд ҳамчун ҷумлаҳои саволӣ ва дар байни ҷумла онҳо ба кадом маъно омада метавонанд ва онҳо чиро мефаҳмонанд. дар хотир доред дӯстон, новобаста аз оне ки ҳама ин калимаҳо бо wh оғоз мешаванд, онҳо як хел хонда намешаванд, яъне тарзи талаффузи онҳо дигар аст. Okay, man, let's do it. What? Вот чӣ тарҷума мешавад ва барои пурсидани ашё истифода бурда мешавад. яъне What is your favorite lesson from Zabonomuz? дарси дӯстдоштаи ту аз Zabonomuz кадом аст? What is your favorite lesson from Zabonomuz? дуюм, when кай тарҷума мешавад ва барои пурсидани вақт, маърака ё ин ки амал истифода мешавад. якум, When do you record your new lesson? ту дарси навбатиятро кай ба навор мегирӣ? ё ин ки When is your wedding? туи шумо кай аст? ё ин ки дигар When do you usually get up? дар ин ҷо амал аст, яъне кай шумо одатан аз хоб мехезед. сеюм, Where дар куҷо тарҷума мешавад ва барои пурсидани ҷой истифода бурда мешавад. яъне Where do you meet your friends? ту дӯстонатро дар куҷо вохӯрдӣ? дигар Who ки кадом тарҷума мешавад ва барои пурсидани шахс истифода мешавад. танҳо барои пурсидани шахс истифода мешавад. яъне Who is that girl? вай духтар кист? Who is that girl? вай духтар кист? Whom каме мушкилтар аст. ба ки, ба касе, чӣ касеро тарҷума мешавад ва барои пурсидани шахс истифода мешавад. яъне агар мо who субъект бошад, мо ҳамчун субъект истифода барем, whomро мо ҳамчун объект истифода мебарем. масалан whom is she dating? вай бо ки вохӯрӣ дорад. яъне Who is that girl? вай духтар кист? Whom is he dating? вай бо ки вохӯрӣ дорад, вай бо ки вомехӯрад. калимаи дигар which, яъне кадом тарҷума мешавад ва барои аниқ кардани роҳ, интихоб ё ин ки шарт истифода мешавад. масалан Which car is faster? яъне дар ин ҷо вақте ки мо which гуфтем, мо аллакай интихоб дорем. Which car кадоме аз ин мошинҳо тезтаранд? Which car is faster? ё ин ки дигар Which way should I go? ман бояд ба кадом роҳ равам? дар ин ҷо ҳам интихоб аст, ё ин ки шумо бояд худ интихоб кунед масъаларо, яъне чанд роҳ аст ва ман ба кадом роҳ равам? Which way should I go? дигар whose аз ки, аз они ки тарҷума мешавад ва барои пурсидани соҳиби чиз, яъне соҳибиятро аниқ мекунад. Whose key are on the table? калидҳои ки дар болои стол аст. Why барои чӣ? Why барои чӣ тарҷума мешавад ва барои пурсидан ва аниқ кардани сабаби чизе ҳаст. яъне Why do you say these words? барои чӣ ту ин калимаҳоро, ин гапҳоро мегӯӣ? Why do you say these words? ва калимаи охирон how аст. яъне агарчи ин калима бо wh оғоз намешавад, ин калима бо гурӯҳи wh медорад ва ҳамчун чӣ хел аст тарҷума мешавад, яъне чӣ хел. ва барои пурсидани ҳолат ё тарзу методи истифодашавии ягон ашё ё чизе истифода мешавад. масалан How was your exam? имтиҳони шумо чӣ хел буд? яъне how чӣ хел. How was your exam? ҳолати он чӣ хел буд? How can I use it? How can I use it? ман инро чӣ хел метавонам истифода барам? чӣ хел ман метавонам инро истифода барам? How can I use it?
Round 2. Fight. بعد از اون که ترجمه این کلمه ها رو فهمیدید دوستان، میگذاریم به قسمت دومی درس، یعنی چگونه ما میتونیم این کلمه ها رو در جمله های سوالی استفاده کنیم. در زبان انگلیسی 4 تیپ سوالگزاری است و یکی از آنها سوال های مخصوص گذارند، یعنی تیپ سوالگزاری مخصوص که همه این سوالگزاری با همین کلمه ها استفاده برده می شود. سوالگزاری مخصوص برای انیخ کردن حالت جمله استفاده می شود و برای فهمیدن بهتر شما یک جمله رو میگیریم و در مثال آن رو با شما میفهمونیم. Yesterday I met with Salim at school. سوالگزاری مخصوص با هر یک اعضای جمله سوال میدهد. مثلا When did I see Salim? یعنی Yesterday I met Salim at school. دیروز من با سلیم در مکتب واخوردم و ما درباره وقت سوال میدهیم. یعنی When did I see Salim? من با سلیم کی واخوردم؟ من سلیم را کی دیدم؟ کی را سوال میدهیم؟ Who met Salim yesterday? یعنی کی سلیم را واخورد؟ I met Salim yesterday. What did I do with Salim? من با سلیم چیکار کردم؟ من با او واخوردم. Whom did I met with? من با کی واخوردم؟ Whom did I met with? یعنی سلیم در اینجا همچون ابجکت است. من با سلیم واخوردم. Where did I met with Salim? من با سلیم در کجا واخوردم؟ At school. یعنی چقدر که دیدید دوستان، هر یک سوالگزاری مخصوص هر یک اعضای جمله رو سوالگزاری میکند و با هر یک اعضای جمله میتواند فرصت انیخ کند وقتی آن رو، زمانی آن رو، کی بودن آن رو، کی بودن آن رو و دیگر و دیگر. Derek? What else? و میگذاریم به قسم سیوم درس و استفاده این کلمه ها در بین جمله، یعنی چگونه ما میتونیم این کلمه رو در بین جمله آموزیم. و فراموش نکنید دوستان که همه این کلمه ها میتوانند در بین جمله استفاده شوند و معنای آنها عوض میشود. البته آنها معنای اولی خود را نمیگیرند همچون سوال، بلکه معنای آنها کمی عوض میشود. و رفتیم. What I am saying is that I can't do it with a low price. What I am saying is that چیزی که من گفته ایستادم، یعنی what چیزی میشود. چیزی که من گفته ایستادم. What I am saying is that چیزی که من گفته ایستادم آن است که I can do it with a low price. من این کار رو با نرخ ارزان کرده میتوانم. دوم when men's ship comes in most people change. وقتی که مرد سرادمند می شود اکثریت رفتارشون عوض می شود. اکثریت رفتارش عوض می شود. یعنی در این جهان نیست شما میتونید یک عباره خوب آموزید. When one's ship comes in، یعنی ship comes in یعنی کرابل کسی میاد یا که کشتی کسی میاد، این معنی آن را دارد که کسی ثروتمند می شود. Where he knows where to find me. He knows where to find me. وای میداند که ما را از کجا کابد. Where از کجا، یعنی کجا بودن را. He knows where to find me. وای میداند که ما را از کجا کابد. یا اینکه مثال دیگر where the river slips into the sea. Where the river slips into the sea. در آن جایی که در آن جایی که دریا با بحر می‌ریزد. دیگر who. The man who come here was his father. The man who come here، مردی که به اینجا آمده بود، یعنی who مردی که. The man who come here was his father، مردی که به اینجا آمده بود پدر وی بود. Whom. Sadi is an old friend whom I hadn't seen for years. یعنی سعدی آن دوست است که دوست من است که من آن را سالها ندیده بودم. Which. Shall is one of the words which are not current in English. Shall یکی از کلمه هایی است که عین حال در زبان انگلیسی دیگر استفاده نمی شود. Which are not. کدامی که، چیزی که، همونی که عین حال استفاده نمی شود. Which are not current in English. کلمه دیگر whose چقدر که ما گفتیم از اون کی می شود. و در اینجا کلمه دیگر است. یعنی the house whose windows are broken is mine. همون خانه‌ای که تیره‌زه هایش شکسته است. The house whose windows are broken. خانه‌ای که تیره‌زه هایش از آن است. تیره‌زه هایش شکسته است از من است. Is mine. دیگر why. I know why she was doing that.
I know why she was doing that. من میدونم که وای این کارو برای چی میکرد. Why she was doing that. برای چی و این کارو میکرد. How. Her daughter is 4 and she already knows how to speak with adults. دختری وای 4 ساله است و وای علاقه میدوند که با کلانسالان چی خیل گپ زند. یعنی how to speak with adults. چی خیل با کلانسالان گپ زند. فراموش نکنید دوستان چه خیلی که گفتیم وقتی که همین کلمه های WH در اول جمله میآیند در 90% حالات آنها کلمه همچون کلمه های سوالی میآیند. یعنی where do you go, who is that, why did you do that و امثال اینها. و وقتی که آنها در بین جمله میآیند آنها کلمه های سوالی نیستند بلکه اکثریت دیگر معنا دارند. در آخر دوستان برای از خود کردن این کلمه ها بهتر و خوبتر شما میتونید تستی که در اکران میبینید آن را کار کنید و در کامنتر جواب های خود را نویسید و ما حتما با شما جواب میدیم و میگوییم که کدامی از واریانت ها درست بود و کدامی از مراحل ها درست است که شما میتونید آن را سر نو آموزید و خوبتر کنید. با ما باشید دوستان. این بود زبانموز تا درس های دیگر. بای.